Firma BioFit je nastala davne 2009. godine sa idejom da naše proizvode proizvodimo na tradicionalni stari taj način, da dobijemo te recepte, da dobijemo ukus taj starinski i mislim da smo to uspjeli do sada. Mi konkretno oko same proizvodnje i procesa proizvodnje nismo poznavali nikakve procedure, nikakav način kako se proizvodi, nego su ovo sve, znači, od 2009. godine do danas konstantno u tom procesu učenja kako se neke stvari rade. Već smo ovladali mnogim procesima. Recepte smo skupljali na način da smo skupljali informacije od naših tih starih, znači nane, tetke, dajđince. One su nam davale način na koji su one pripremale te proizvode i mi smo to prebacili samo da se to mašinski proizvodi, ali recept je taj. Jedna dobra anegdota koja nam se desila vezana za konkretno i za izvoz u Australiju. Imao sam poziv za nekog australskog broja. Sam se javim, neka tamo je žena, s druge strane bila neka starija gospođa koja je sa jako puno hvali govorila o našim tjesteninama, da ona kupuje to u Australiji i da samo zadržimo taj kvalitet i da je to podsjeća upravo na tjestenine kakve je pravila njena majka.